ang jok terang arong arai check abari along ingnam a ingnar asoke jai patumi pai ni phai kre trok CR ni lakha inquire trok dua bargri MSC constituency angkang Daitor police station ke parlo ang jok terang arong arai check abari along ingnam a ingnar asoke jai Karbi anglong along ri Jesimet Wildlife Sanctuary ke parlo ahoy along ke do aradatung ingnam api Jesimet ingnar penajok pinang an akisung kachitong nangdo Hembrit ki pripenching lok kachutigi kacho arche ason kaphalang no lapen munir aphan apran ki entami pinang andolo Lason thak thaksi patumi aning re apor lakha inquire trok dua barguri MSC constituency angkang Daitor police station ke parlo ang jok terang arong along ingnam a ingnar Ahurwang paksi rong aradaphan padosojo asonsi dolo. Laan chota kalisi rong arai atek abiri along ada por phai troksi apor malom aso tami ke jai pusi rong arad atungpen chethan pon rinti. Lapen ke kachutiki kacho arche ason anta kanahokdun thedung khangjanglo lapen Lapu Daitor Forest Beat Officer Lawrence Phangcho sitami adim aklong an pele damsi rong arad atum kasiksak dokok jipu si Forest Saiki bang hini atumapan palang charidun toilo pusi phrang ke aphan pachini pon News Text Report Karbi Anglong News Channel ahok lo la nang le tum thek ponlong lo ke la puche ga juan ta ko son ne aso ga jaya hormu ta nang tum thek ponlong lo kalang ta si chitregi ge lo jo na na lo ta hi to kok lo la si hidi na thusi ki suni pan si la tum chiri bom lo jo la si so ko chu ta penangan chu lo to we Kasi nang tum la poni tha so chu aku sok chu det pen dak masi tolo ne rong bong masi amadak ama so phiplo lo di dak masi asuta jing thoi plot lo tela basong nar ke so phiplot nente pini madam unji ason ma ing duk bok la por kita ami ba ke borosa ka wi ma bon e kenali tum siksa ipik podi ani we ting te hitame rong pune ba hidi pune hitame la busan se kita ami pamoisa dolo da moisa delo la pen ke khiti bati same lukson pik lo Kami tak naik tu lah poni jana jo. Lai. Puan dia dah kalau ni kami juga jo. Lai thek long lo. Agak tu we cupan dah alam tu. Nali kimera poto bok kami. Ente peneng chor man ingkan wang da la puson lo nal tu. Ani kan wang ke seksi bang jo. Kita me peneng bang la pugli dara duklung niam tu ko lo. Duklung lo ti. Duklung niam tu ko lo. Tang ne la da forest bit ti bok head do dak na cherap na to dun do ma na ki hung dun la puson do ma dak ni tu maro ma ke la puan important pi we ma bo forest sum hadi bang we so la ma bang ete la dak asu jai plot pu nal tum birta pilo ma forest sum han kota birta pi ban ni pu ete wang chewang iglo ma dak ni tu miti to pro ke bang ke ji aro bong lo pe chiro ji le me hitame lapu do non ta chege ju hidu jo pu nal tu kita me pu paklang kami la chege ju la hen lo jo ti wata hai paklang igal lo da ma ta asu chiri mata dolo aprang asu ta thi uela ko to vita jai hi lo ta age ani kan tin taro mo hisi pi ko lo hoptai si ba ka phisi dam un poma ma ningwe ma par plo jinal tu chini ateng ke thek ko mati la ke ho puthek thelo ding tai chiklo jong kan pune bahutta kan pune la kami tu thek de lo jo ete forest fan pilo nal tu chuning ri no ba ke la me tu poson si katere ki ma rong bong pina ke osomar ki do lo sala tu tapi dura kita tu la hai ke chitre ke la silan rak la dak na chi do dun ve dia fan sinal tu chuning ri ma la so bang ke la tu bang padukte ko lo he jo age jo pantang me jang nang le tu ta du ulu tang de bom som la puson na bom nang pita nang pipi ma awar sai ma do ma nang tuan ke ni tumarong ke la sona kom he du ni thek ponong le la tapi ni cho chali peda cho kali apkai ta la pulo ding mane chuneng sita la puson ma da ka rong chuneng si ke bang hitam me sek he o la ke ro kiri por bang anti tapi ne bang la pukali de lo jo mon ke cheng hot pen ta ke cheng pen ko jo ke chitre re pin lo nali men thai ma ni men ha tom ta dak thodi ria ma lo ni tu dak bola khate se border ri tu ni tu Assam Governor Dipu Anang Sunsi Karbi Anglong Autonomous Council Thongkep Department along Kepar Lupon along Kachingki Kachingwai Amai Pedopon
ni phai kri troksi pai pai achiklo ningkan suri hinira inkoira ke thom arni anarlo por phai kri si apor malom Assam Governor Gulabchand Kataria Diphu Railway Station anang sunsi MP MLA CEM EM MAC lapen Karbi Anglong DC atumpen kangthum karni padopon laso aphidet pen ke Diphu Matipung Arboretum Conference Hall along Mai Ingnipon Bangso Mai along Karbi Anglong Autonomous Council pen ke parlupon Thongkep Department along Kachingthur Asai Amu ke claim kedam Asai Amu alamsi Chingki Chingwaipon Lapen labangso Kachingki Kachingsai Amai along Assam Governor Lapen Karbi Anglong CEM EM MAC MLA MP atumta Chetongdun Assam angkang along State pen kedeng pon askim aphutak ketang loma ketang te pot loma pu aphutak klardak pen kachini ponchi aphan Assam angkang pi kahumri dam ason thak thaksi ladak Diphu alongta nang humri lo Karbi Anglong Autonomous Council along Thongkep Department do lasi ko an asai si kedeng pon loma kedeng pon pe loma ketang loma ketang te loma pu klardak pen kachini ji aphan si nang humri lo pusi than pon Lapen puthot apong nang kahumri ahut ke scheme ke do an kapatang pon an Karbi Anglong Autonomous Council pen tokjir pen nang pachini duntu Lapen election roll silam nang jima nang nema puke mo chingwai sarpensi chini pon po pusi Assam Governor pen ningje kang News report Karbi Anglong News Channel क्या है कि यहाँ ऑटोनोमस काउंसिल है और जिला भी है मैं हमेशा पूरे आसाम को घूम करके समझने का भी प्रयास कर रहा हूँ और वहाँ की जो कुछ भी केंद्र की सरकार की और राज्य सरकार की स्कीमें हैं उनमें किस प्रकार का काम चल रहा है कितना चल रहा है उसका रिव्यू भी करता हूँ जितने भी बेनिफिशरीज हैं विभिन्न स्कीमों के उनको बुला करके भी उनका क्या कहना है तो कई लोगों ने कहा जिनको पेंशन मिलती है थोड़ा और बढ़ाया जाए किसी ने और थोड़ा अपने सुझाव दिए पर अधिकांश लोगों ने जितनी स्कीमें हैं उनसे जो लाभान्वित हुए बहुत संतोष प्रकट किया है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी दिया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विभिन्न स्कीमों को ठेठ ज़मीन तक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और यहाँ काउंसिल के सारे प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों को कहा है कि अगली बार आऊँगा मैं तब आपको ये सारा डॉक्यूमेंट पहले पहुँचाऊँगा और आप स्वयं उसमें पार्टिसिपेट करें कि आपको कौन सी स्कीम में क्या कमी है कहाँ और सुधार की ज़रूरत है उसको सुधारेंगे सर जो नया वो होना चाहिए देखो मैं सोचता हूँ ये सारा चुनाव आयोग का काम है वोटर लिस्ट कब बनती है कैसे बनती है कितने समय बनती है इसमें कोई भी हम लोगों का निर्णय कोई मान्य नहीं होता है ये जब चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव आयोग जो होता है वही वोटर लिस्ट कब बदलना कब जोड़ना कब घटाना ये उनका काम है और ये जो सीमांकन का जो अभी हुआ नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसका अपना एक प्रोसेस है उस प्रोसेस में से जनता को सुनना हियरिंग उनकी उसके बाद वो निर्णय करते हैं सर यहाँ में हूँ कि ऑटोनोमस वैसे तो ये जो है काउंसिल है आज के टाइम यहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि हमको अलग से ही एक स्टेट का दर्जा मिले इस तरह की तो इनकी डिमांड है विचाराधीन होगी हमारी तरफ से अगर किसी से आगे बात करनी हो देखेंगे हम जब कभी मिलेंगे तो क्या अक्सर यहाँ में इंटरस्टेट बॉर्डर लेके बहुत क्लैश हो रहा है मतलब देखो मैं सोचता हूँ कि हर समस्या का समाधान आपसी चर्चा के द्वारा ही होता है अगर हमारी बॉर्डर की सीमा यहाँ के है तो नागालैंड के साथ ही है आपस में बैठ करके चर्चा करें एक बार में नहीं तो 4 बार बैठें लेकिन टेबल पर ही उसका निर्णय करेंगे तो सबके लिए हितकारी हो धन्यवाद Ningkan krep thi a oso kopili alangroy along lang ke jangpen apran kedam. Ni jangkar bi anglong Khiruni Police Station ke parlo Khiruni Das Basti arong amikar Niranjan Das asopo Karandas kopili alangroy along lang kachingludam amat lang jang chokpen apran dam juilo. Kidam tang pai pai achiklo ni phai ke throk arni narlo chitim por phai ke thom apor kopili alangroy along korte banghini lang kachingludam amat inudabang lang jang chokpen apran dam juilo. Kichilot abang pu amen Karandas Kacharli Khiruni Das Basti ME School near Cape Angdengsi Charlie Bomb. Bangso aphi Khiruni Police aphan Birta PC Police atumpen SDRF atumaphan Birta Pipen SDRF atum wangsi kopili alangroy along kiri padupon.
la pen bogori khat along an si kichitang abang arpum longpon la pen bangso abang arpum postmortem aphan DMCH along an ke pon chi aphan sikdang bomla khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel মানে এতিয়াতো এই ধৰক আমাৰ থানা আহিছে আকৌ কি কয় এইটো সিহঁতেও আহিছে তাৰপিছত আমাকে ক'লে বলকচোন খবৰ শুনিলো এই বগৰীঘাটতে মানে 28 তাতে মানে মানুহ দেখা পাইছে তাৰপিছতে আমি গ'লো গৈ পেলাই একদম সেই বগৰীঘাট তাতে গৈ পালো এই স্থানতে ডুবিছিলে ইয়াতে এইটো জেগাতে কিন্তু ইয়াৰ পৰা ডুব গৈ এতিয়া কালিৰ পৰা মানে আজিয়ে উদ্ধাৰ হ'ল বগৰীঘাটৰ কপিলি নৈ হয় ল'ৰাটোৰ নামটো কৰণ দাস তেওঁতো মাই দেউতাও আছে আৰু জেঠাও গৈছিল মোৰ লগত এতিয়া তাতে ৰাইডটো আছে তাতে গৈ অলপ লৈ ল'ম Lamet Kurupo Bonglong Terangaphan Kachikimopon Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troxy Kopili constituency arlo middle lang mepi Waisong Karbi medium LPME school along Lamet Kurupo Bonglong Terangaphan Kachikimo padupon Pini pai pai achiklo ni phai kre troxy arni ingdeng ingkoi resi kepling Lamet Kurupo Bonglong Terangaphan middle lang mepi Waisong Karbi medium LPME school along Lothan bang lapen toklang kacharli a osumar atum ahin pen kachikimo pon bangso kachikimo pon along senson ingti pen japon si chikimo pon lapuson si Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong atok ano Karbi aradatum Lamet Kurupo Bonglong Terangaphan ingdeng ingkoirai si kepleng kachikimo asai kedeng ahut middle lang mepi penta chikimo pon pusi birta ribdunlong khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel Mentiso SDB lapen hawar aradatum pherangke mai ke phapon Lakha ingkoi resi Borjan constituency angkang HDP Mentiso SDB lapen hawar arapen pini pai pai ni phai kre troxy arni pherangke mai ke phapon nang kok alam thela ke kedam tang jak hong ni phai ingkoi ra trok arni Mentiso arong along Karbi Anglong Autonomous Council Department lapen EM Sorjarong Phar lapen hadak arat angbong Solar Energy Project aputak chingki chethan amai dulo. Mai judet pen Karbi Anglong Autonomous Council Authority atum ahem kachiroi ahut hadak inut banghini atum keja along towar karangkhai asai ke claim dut pen Karbi Anglong Autonomous Council manpeng kachari atumaphan patherak asai claim dedlo. Lasi nilitumta hawar isi ningchiduksi Karbi Anglong Autonomous Council Authority Kachetong dundoan lapen jesimet local MAC EM Sorjarong Phar aphan nangkadia pon vekji aphansi kachuningri pedupon News Text Report Karbi Anglong News Channel ko media tum phanta nililam theke chok chian staminang li tum tanili phanang dia pon tu mo ki chok chelong staminang li tum se kangsai bang lopot te ma nang dia pon tu nili hen nga chuningri je bang ke lalo zona chik lo 26 arni alang li tum solar project a meeting my meeting nang dulu la so my meeting na do bang ho chingki chi thandat pe na phi alang li tum hem che dam ho nili tum rong proxy sar pe ma chingrum pet pen ka chitong ana sar pe mar pen ke atum pen alang li phan hem ka che dam hot gari motor khang non lo a the ko pi bas nili tum gari motor ke khang iduna the bang ke anengkan na dam bom lo tuwar pini se taminang punai nidet alam lo amasi hem HDP tuar kisi dam ahut cilang pondo pulutang talang litum taning ciri dui mini puke matha dam joini si nilitum gari motor bang khangon derlo ahok lalang litum bang ke asona facility na piji pule ke bang kali seta mainly tum rong asutum ke buji buja ve my meeting don verve ke thekeri ave laso ka chini ne ajoine masi nilitum khangnon derlo lasi alang li phan sorjorong phar sar ham tami nilihin pen ta menti sorong ke palo anasar pe mat alam thi pen si nilihin pen chuning rilo chok che le thong kep setame la e phoi bang ke nilitum phan nang ma vek nang ji ke chok che do an setame nang map nang ji alang li phan ke dam tang ason thot nilitum kang hon ason thot nilitum phan setame menti sorong arat phan setame nang hon pon theng nang po
ละสิดำนอนก็ว่านี่ลังบางแกนี่ลิตุมตาลังลิตุมนังแกเป็นคัดเต็งสินี่ลิตุมสิตาเมลำเทบังอาจุโปละสินี่ลิลำเทบังแกละอันสิอิงตอนิกกโป